Bonjour à tous. Hello everyone. Herkese salam. Aujourd'hui, on apprend les nouveaux mots. Today, we are learning new words. Bugün yeni sözler öğrenirik. On y va. Let's go. Getdik. Un drapeau, a flag. Bayraq. Une école, a school. Məktəb. Une salle de classe, a classroom. Sinif otağı. Un professeur, a teacher. Müəllim. Un élève, a schoolboy. Məktəbli oğlan. Une élève, a schoolgirl. Məktəbli qız. Un tableau, a whiteboard. Lövhə. Une table, a table. Stol. Un pupitre, a desk. Parta. Une chaise, a chair. Stul. Un bureau, un office veya a desk. İdarə, ofis yaxud yazı stolu. Un sac à dos, a backpack. Bel çantası. Une étagère, a shelf. Kitab rəfi. Grand, big, böyük. Petit, little, balaca. Sympa, nice, qəşəng. Beaucoup, much, çox, çoxlu. Le château, the castle, saray. Le bateau, the boat, gəmi, qayıq. Le gâteau, the cake, tort. L'eau, the water, su. Nouveau, new, yeni. Sur, on, üstündə. Sous, under, altında. Dans, in, içində. Devant, in front of, qarşısında. À bientôt. See you soon. Hələlik. Görüşərik.